onaj gol uz nasip. Ono lišće makneš, ostane te neke koji gol. Ostari! Ali smo ležati. Je opasan za igru. Evo ga. Prerano čovječ. Prije istrčio, ej! Zato kad sam služio neke stvari pa mu to ne dam da radi. A ne može čekati. Čekaj, za kog si ti David? Svađit ćemo. A Buras? Pratit ću pa on ide nekam pa se možemo... Bravo! 3:0 pobjeda u derbiju druge lige Hrvatske. Jeste očekivali ovakav rezultat? Pa i kak je krenula sezona i ova 3 poreza od slovenskih ekipa, nismo se baš onak nadali na početku. Ali dobro, krenulo je ok sa Mladosti, kojom 3, Zelenom 2, Zelenom 2. I evo ga, sad smo zadnjih par tjedana stvarno full stisli kad se treninga tiče i isplatilo se. Pohvale dečkima, treneru, svi su se držali ono kaj smo se dogovorili i rezultat je tu. Ne? Dobro ste krenuli, prvo polovrijeme 2:0. Svi pričaju zapravo obrana da je jako dobra. Skoncentrirali smo se, dogovorili smo se da nećemo, ono što nas je uvijek zezalo, to je međusobna priča, međusobno obeshrabrivanje i stvarno smo išli 100% i vidjelo se. To više moram reći isto i da nam je malo pomoglo to što Zvonimir Vuk isto ne igrao drugo poluvreme, ali nema veze, imali smo i dok je igrao prvo poluvreme 2:0 i imali smo preigru šansi u drugom, mogli smo povesti 5-6-0 i penal fulani. Tako da obrana se isplatila, napad je zabio svoj i to je to. Sad je gotovo, jesenski dio sezone je gotov, kreće dvorana. Tu ste u drugoj ligi. Tu smo isto u drugoj ligi, isti zadatak. Krećemo već sa treninzima, ja nadam se uskoro, znam kakva je situacija što se dvorana tiče, to je svaki problem koji ima svaki klub u Hrvatskoj. Ali idemo i to naravno, naš cilj je prva liga, imamo mladu, potentnu momčad, još naš par starijih. Idemo dati maksimum, sve pobjede. Hvala. Izgubili ste 3:0 od Konkordije, važna utakmica za vas. Kako ocjenjujete nastup? Nije jednostavno izgubiti tako. Je važna utakmica za nas, važna utakmica i za protivnika. Čestitamo dečkima iz Konkordije, da su pokazali bolju igru od nas, mi svojim prilikama nismo ih realizirali. Dečki su bili konkretni, 3 gola iz 3 naše pogreškice. Čestitam Konkordiji, svaka čast. Nekako nam se čini, koliko smo gledali, dobro, nismo sve gledali nažalost, da nedostaje u napadu nešto, da niste imali dovoljnu probojnost naprijed. Nažalost i ove godine smo oslabljeni, nisu ni svi dečki nastupili koji su u našem kadru, međutim to je tako. Mi iz onih prilika, najbolje od svega što smo mi imali svoje prilike, imali smo kakvi kornere koje smo mogli zabiti, a međutim Konkordija je tu dobro branila, u dotičnim trenucima mi nismo možda zabili što bi trebali zabiti, kakav kratki ako oni nisu blokirali. I opet, sve čestitke njima. Do kraja jesenskog dijela ostali još utakmice sa Lipovcima, prvom momčadi regionalne lige. Ili možemo već sad dati nekakvu ocjenu o jeseni ili da pričekamo Lipovce? Pa možemo dati, pa zapravo. Ipak bar je utakmice protiv hrvatskih klubova. Hrvatski klubovi, pa i Konkordija i Trešnjaka iščekivali su ovaj derbi. Nekako se očekivalo da će Konkordija i Trešnjaka biti, će se tu boriti za prvo mjesto među hrvatskim ekipama. Na jesen je sada Konkordija bila bolja, mi ćemo dati sve od sebe da u proljeće vratimo, da revanširamo. Idemo u Lipovce po iskustvo, znamo da igramo protiv dečki koji su imali iskustva igranja u Europi i koji su vrlo dobri hokejaši. Drago mi je da će moja ekipa igrati protiv takvih igrača. I veselimo se zapravo jednom gostovanju na njihovom novom terenu i čestitamo ovom prilikom klubu, Hokej klub Lipovci, na njihovoj investiciji i u programu Get and Give što su preko Europske hokejske federacije dobili teren, mislim da iz Njemačke. Čestitam im na tome, čestitam im na klubaštvu i drago mi je da ćemo imati prilike igrati na njihovom terenu.